Көк түстегі Matiz унасы. Корейский. Кореядан келген автомат телефон номері 0555 31 00 02. Есі жоқ екен. Ақ түстегі Matiz унасы. Ассаламалейкум бәке. Бағасы қанша болады болушы? 320 мен. Автомат. Жылы 2009 жылғы 08 Кореядан келген телефон номері 0551 92 92 86. Сөйлессе болады деді, бағасын. Бағасын сөйлессе болады. Арқаңғы виттағы абдан жақсы дизайнда жасалып тұр. İçki salondары кожный салон. Абалы абдан жақсы. Matiz унасы. Бұл да абдан арқы дизайндары жақсы жазылған. Matiz Jazz дейді. Корейский. Дөңгелектері қышқы дөңгелектерден. Chevrolet. Автомат жылы 2010 жылғы объем 1. Корея телефон номері 0551 92 92 80. Matiz унасы серебристый түсті. Абалы абдан жақсы. Корея механик 2004 жылғы объем 08. Телефон номері 0557 53 50 02. Ассаламалейкум. Машина сіздерге базы қанша болады болушы? 210 000 сом. İçki salondары таза жақсы. Matiz унасы, механик 2003 жылғы объем 08, Корея, телефон номері 0557 55 77 70. İçki salondары кожный салон, өлі түстегі. Дөңгелектері қышқы. Бұл да қып-қызыл түстегі Matiz унасы, Корея автомат 2004 жылғы телефон номері 0555 92 32 22 дейді. Есінен бағын сұрап көреді. Ассаламалейкум әкелер. Бағасы қанша болады болушы? 200 000 кем болуш. 200 000 кемі бар өсіле солы? Кішіне бар екен. Кішіне кемі бар екен. İçki salondары кожный салон, абдан жақсы, таза. Дөңгелектері қышқы. Еш жерінде чиылған жерлер жоқ екен, таза. Matiz унасы ақ түстегі дөңгелектері қышқы, абалы абдан жақсы, таза. Matiz 3 2008 жылғы объем 8 Корея автомат. Телефон номері 0755 13 80 60. Жоқ, біз жарнама кеш деген канал YouTube'да. Серебристый түстегі Chevrolet Matiz унасы 2008 жылғы Matiz 3 автомат Корея. Телефон номері 0755 13 80 60. Абалардан жақсы. SX қызыл түстегі Matiz унасы 2004 жылғы объем 8. Телефон номері коробка alt механик. Телефон номері 0737 77 05 75. Срочно сатылады екен. Бағасы қанша болады болушы? 45-ке беруді өз әке. 145-ке береді сіздерді. 140-қа сұраса керек бересіздер бересін, нақ клиент болсын. Ойланып көреді екен. Срочно сатылады екен. Ол жақта да қызыл түстегі Chevrolet Matiz унасы, абалардан жақсы, ақ түсті. Дөңгелектері қышқы. 2008 жылғы объем 08. Расход 78. Телефон номері 0556 50 00 05. Машина сіздер кім әсіп әке? Абалардан жақсы. 100 000 да ба? 300 000 кен бағасы. Matiz Chevrolet серебристый түсті. Абалы абдан жақсы. Дөңгелектері
Qishqi. Matiz 3 2009-yilgi ob'yomi 08 Европейс mexanik telefon nomeri 0990 60 69 59 20. Oshunday serabrisli tusdagi Matiz Chevrolet tunasi 2003-yilgi ob'yom. Ob'yom 2007-yilgi Matiz 3 ob'yom 08 mexanik Европейс telefon nomeri 0999 00 80 09. Bu Matiz bunasi teskari zalga qolib turibdi. 2005-yilgi telefon nomeri 0990 69 59 20. Bazı qancha oladi bo'lishi? 180 mingda. Bazı 180 ming ekan. Do'ng'roqlari qishqi, ichki salonlarini ko'raylik. Kim bor bu? Ishlar tushib keladi ekan. Ichki salonlari yaxshi. Havalardan yaxshi, toza. Serabrisli tusdagi Kolos degan o'nagan. Chevrolet Kolos deydi. Kolos 2 deydi. 2008-yilgi ob'yom 14. Telefon nomeri 0990 69 59 20. Vositaga o'rna. Mashina sizlarga bas qancha oladi bo'lishi? 300 ming so'm. Kim bor u? Sizlar so'lov? 310 deyapman. 310 deyapsan. Ichki salonlarini ko'raylik. Ichki salonlarda obdan yaxshi. Bu yerda stakanlar qo'yilgandagi mesalar qaralib tur. 310 ming so'm. Kim bor? 300 ga beradi sizlar. Ichki salonlarda obdan yaxshi, o'zgacha необычный o'nagan. Do'ng'roqlari qishqi. Matiz Devo unasi serabrisli tusda. Do'ng'roqlari qishqi. Obalardan yaxshi. Matiz 2 2005-yilgi mexanika Европейс telefon nomeri 0990 69 59 20. Burada Matiz unasi. Mashina sizlarga ko'p ekan. Bazı qancha oladi bo'lishi? 210 ming. Silesda bo'ladi? Bo'lishi aka. Bo'lishi 210 ming. Matiz 2005-yilgi ob'yom 8 avtomat. 0508 20 50 09. Ichki salonlari kojniy salon. Havalı yaxshi ekan. Oq tusdagi Matiz unasi. Chevrolet Matiz 3 2008-yilgi ob'yom 08 avtomat. Koreyskiy telefon nomeri 0706 10 50 05. Assalomu alaykum aka. Bazı qancha oladi bo'lishi? 280. 280. 305 oladi. Silesa bo'ladi ekan. Serabrisli tusdagi Matiz unasi. Assalomu alaykum aka. Mashina sizniki? Bazı qancha oladi bo'lishi? 290. 290 ming. Avtomat Matiz 3 2008-yilgi ob'yom 08 Koreya telefon nomeri 0553 36 66 70. Obdan yaxshi salon. Hech yerda chiyilgan joylar yo'q. Kojniy salon. Oq tusdagi Matiz unasi Matiz 2 do'ng'roqlari qishqi. Havalardan yaxshi. Koreya avtomat 2004-yilgi ob'yom 08 Maslanadi. Telefon nomeri 0999 14 11 41. Assalomu alaykum aka. Mashina sizlarga? Nima mashina? Bazı qancha oladi? Bo'lsa
180 mingga. Söylese olur. Söylese болады ekan. Бұл да Matiz unası, серебристый түсті. Таппай қойды. Бұл да Matiz 2004 жылғы Корея. Telefon nömrəri 0554 69 70 70. Assalamu aleykum aka. Bazı qancha bo'ladi bo'lishi? 190. 190. Sülesi bo'ladi, ha? Kichkina. Sülesi bo'ladi ekan. İçki salonları, kojniy salon. Döngülökleri qishqi. Matiz. Döngülökleri qishqi. Avtomat 2000. Nedir? Ha? Aha. Bo'lishi qancha bo'ladi buni? 170 sülesi bo'ladi, ha? Sülesi bo'ladi. Avtomat dedingizmi? Ha, masляный ekan. Döngülökleri qishqi. 2006 yılı, объем 08. Telefon numara 0554 69 70 70. Abalı жақсы, таза. İçki salonların göreli. Salonlar materialdan. Abdan жақсы. Döngülökleri qishqi. Бұл да ақ түстегі Matiz unası. Matiz Devo. Assalamu aleykum. Mына машина сіздерге бәсме? Yok. Ақ түстегі Matiz unası. İçinde var ekan. 2013 жылғы, объем 08. Коробка механик. Telefon номер 0 223 10 10 10. Assalamu aleykum aka. Гидравлика Bazı qancha bo'ladi bo'lishi? 180 deyapti. 180 gidravlika. Гидравлика. Döngülökleri qishqi. Probega qancha jina? 94 ming. İçki salonlar abdan жақсы. Kim var mı? Sülesi olur mu? Söylese bo'ladi, söylese bo'ladi. Sülesi olur. Nexia Devo abalardan жақсы. Bu жақта da kөгіш түстегі Nexia unası. Abdan жақсы. 2008 жылғы объем 08. Автомат. Telefon numara 0557 57 77 21. Assalamu aleykum aka. Sağ ol. Bazı qancha bo'ladi bo'lishi? Bağısı mı? 270 mi? 270 ming. Kemi bo'ladi? Çam bolat mı? Kemi bo'ladi. İçki salonları kojniy salon. Toza, bundan жақсы. Döngülökleri qishqi. Bu da o'shandaylar ko'gish tusdagi Matiz unası. Matiz 2005 yılı 08 объем. Telefon numara 0772 90 90 66. Koreya, koreyskiy. Döngülökleri qishqi. Assalomu alaykum aka. Bazı qancha bo'ladi bo'lishi? 200 ming. Sülesi olur, kim var? Bo'ladi ekan sülesi. Bu da Chevrolet Europace mexanika deydi. Telefon numara 0550 04 01 74 2007 yılga. Объем 1. Assalamu aleykum. Mına машина sizlerге emasmi? Neresi jol ekan? İçki salonları abdan жақсы. Bu Matiz unası. Ақ түсті. Avtomat Koreya deydi. 0555 telefon numara 3100 02. Машина egasi kimniki bilasizlarmi? Egasi yo'q ekan.